Nyuma yora wari Presiding Bishop wa kanisa ya Methodist Joseph Tombura kuma obisine KIAINYA na kamiti ya kuthuranira ithurano wekwa nende ithurano bibi thengerete na bwa atongeria nkabo ibaki GUCIUMIRIA utumiria wendi bwa kwitha bakiokia muthigo yo atongeria bwa kanisa umo abara bakumiriria mataite kiuni amwe na Bishop Samuel Deye ura wathurirwo kuwatila kanya kaumbere ya ithurano kwitha bikibwithika mwandiki wetu wa Ndeto Boniface Mongela nethirite agikaranthi na bamwe batongeria bani bokenda kuthonja kiroto kyo kwithira becokaniria kaniseu Rieto Methodisti riumana rieto ra kimonimoni methodology gikimiru na kyo methodology imutaratara na kona ndikwa kanisa ya Methodisti ikanisa mitaratara otikinya kimo kithira kithika kanisa ne gitithingatirite mitaratara mwanka muthia kinya ithurano biongwa no bimitaratara kiri ithuro bia Bishop munene mitaratara iji nithiro ithingatira bwa mbere buru na bwa komenya ete Kristo bonthe bakanisa Methodisti beta kuringa kura kwithira gukaria atiri arungamiri kana delegates kuma kiri sinondi chonthe igo bethero bakiorotwa bacoka batumwa kiri conference center na aria ithurano bithithikaira sinondi yonthe ethero igita delegates bayo kuringana na wingi ba Kristo ya kwangerekano na ndeja sinondi enkobo kaga na nyambene ira china Kristo baba ingi ikethero igita delegates 20 aria sinondi ya Mount Kenya ira na Kristo batare kethero igita delegates 14 tuthurana ballot kwou nĩgwĩthwo muntu kuthugura muntu uria akwigwa nwe akwona nwo wagirite wa kuthura ja Bishop munene nwe no monka ithuru ikamata no keno ninto bibi kembere buru no monka ithuru na mathomo ya ndigiri endi ni theology ora itangoge ja minister kana Bishop Osino ndo tathurwa we Bishop munene okoro bwaku bote okuruka miaka 35 kana 65 we monoku ni nyankoroki kiongo gyaku ikiwitango ibobwega kinya miaka 65 wokaritaya ona ndoro kwanda gitiki no monka ithuru anyirite miaka 60 au na ndikenda miaka we ing'anira ogokeja kwa kwi mutaratara kinya mwe kwethero yokurokwa kana jutitho bothoku mu Kristo nthe okanise Methodisti no ethero gita kotini na pinga ithurano bore onabo bonge na bora baba ingi bate komenya gitikisho ketia kusiria sese nyingi rungurungu kirinde kimwe kiwa gitikika ritorotero miro mono na kwa bwe kethero itantere ingi kinya bange pakethero bakio munyinko ngaroko wengi bange no bari ugatire Bishop Isende orono kumurotero ako satabatere kwethero rungama nontoneka gitene gaka okigwatirite uro kethero transition presiding bishop kanoro watilite eita yari yawe Bishop is Ayande kukia kumbi kataburi kwethero candidate kiri kithurano kira twaita nontu womba kuona kwethera nao muntorore ubishine rina nantu baba muthiurunkirite riba kuthithia mantu barithithia mantu yara ya ukara ya kayo over favor na bake ya disadvantage kiri barabangi na gutwe candidate tumirite tuganwe tukwenda ali bonde bale parity na same level buga abakuona yaka uyo uwe ukurala active I'm acting presiding bishop bakona yaka advantage yenu domba kwethira tuna preferred candidates lakini to make sure sheria utumika nonto kinya candidate umwega no atarwe lakini koti twachoka antu bange baita kotini watu gaikwa nullified nambuga amiru betu mwa na no bende baba ingi kurungama ikaba tukirete o agestend miaka 3 ujo uri kundeya ujo Mombasa zote na siasa cia kanisa nyingi ukiakwithira wiyete kwenjoy murio kithii murantu bakwenjoy in the church then not we muntu maybe this side you kia bakenjoy that murio babangi bakenjoy that murio the whole thing to me it is service kire barabo kena nabo jabo daktari bundimirete daktari Catherine Motwa Bishop Kadhia na Bishop Isende muntu anakiria kwenda kwethiro ethithia kwa mekitane ja kuthurwa. During my time nitahakikisha kwamba wachungaji wote when we meet as brothers and sisters. Bora onimperigere tabwa mbere buru
igo streamline the administrative policies cia kanisa na gucoka kureta antu bonthe amwe nandi nontu twina mbathukano inyingi nandi mwaka jwako jwa mbere jwa iri ikethirwo iri kurithia nkoro mwekuru ethairwo ari na metho jona mantu jationa waibangi na nare bangi bari uncomfortable nio mwekuru ona nontu mwekuru no details na nenkwena kuga ja mwekuru only details mantu jara jampethetie mbuga uncomfortable for 26 years of my service mantu ja ujonthe jonkwigua atiri I need to rectify sino ndi ndatongeretie nio yari ambere kumira sa sino ku point out mantu jaja kuthithika na jatebui kana jomba gwitithia kanisa urete agirite na nontu bu nontu ndabatongerere ni ibonere na kanisa yonthe ni onire unkubu kubatongeria na no ndatongeretie nkubu na ibaretikiriria umantu jaja jateretete bubwega na batunga mukono na egitarire nario ninkuwa still nontu mantu ja no kuona kanisa yonthe ni rejire amwe still ni kwenda mutongeria umba kurungika mantu jara jategwita bubwega gukari utonga bwa kanisa kuthinjira ninya gucokaniria ng'ondu cia ngai amwe ikintu bakonda kwithira bethithia ende omuntu ena njira cia kuthithia. Bishop Bundi mibango yaku ni rikukoni utonga bwa Methodist bura kinyaka gitenega bumwe bwithito butonyete kiri marando ugeka muntu ro qualified arabatere kwithira ari I want to believe ngwitikiria mantu jonde will fall in place. Kiri properties yetu in the church. What they just need to do is management. Na kutaka how umba kuindevelop. Alafu ikethira kwina ngundi stewardship. My main focus kwithira ni ukaranthi na the stakeholders tukonora tumba kurita kanisa ki marando yiwe kurukirite kiriyo nikenda yumba kwithira ye free na institution isi yumba kumba kurun very very well. Kanisa eje yetu itinokia bwantu. Na kanisa yetu itinokia bwa different professionals including yantu barabe na ume bwa mbesha na maume ja kinya ku biashara maume ja mithemba mwanya mwanya antu iba traini kiri field cionthe tontu bo oni ndithugania ndeja kuona opportunity u na antu bakaga no bakujire nontu ni unditangu giu antu bare babati kwitha bari in specific institutions ibo bakethira bario na te ku hard pick kana ndeta family kana ashore murwiri onthe nwe na ategirete kwithira akiona kura kumakiria antu bawe mono kumakiria sino ndire umite kana kire sino ndiria baitaira ngugi ndaromba murungu abutongerie bumpe kanya nikenda mumbotongeria kanisa nikenda vision ira ndino ya kanisa mbombe kukinyithia kanisa to the next level wethe bwakwa bunthe na mwaka unda kinyantwire gwitira kanisa yetu ngugi thai ntinda kurira na baria bathuki nchobi na mbogita cia mithemba yonthe ntareni na ngageria gucokaniria kanisa iji na nkoro ciantu no ntoimbie bwa ntara ntiburinganthi nsiejanite asako kana ja kigongwana kana ja mutongeria ansiejanite mbere mwathani antumirora kuona kwagirite egitariri. Viongozi tusaidiane, we heal this great church. Wachungaji wacha tumtumikie Mungu sasa. Tuko Jumatano arungamiri kana delegates kumakiri sino ndicho nde komine ijere bakethro betri mwaja Nairobi kiri moshamanyo joao national delegate conference no bakethro berugoria Kithurano kia ntuku ya Alhamisi na kikyo kiumeke muthia mbere ya thingati bakacia Methodist bethro bagita Kithurano tariki 19 na wendo no irigiro bobo nene ni atibeta kuthithia ithurano bibi bakethro bakiona mutongerio mwega orogetie kanisa ya Methodist kwa miaka 5 Nkiripoti Ntosharu TV kumaja kengina ngine na kile kipshoni Nairobi mbeta Boniface Mongera.